Kakur kharsano mentagasi kala pelong ya kajing kendu lang ka bajajai para nong ilam kur na kisnong bet unit ki beper ke rilum kasi jantia ban pinsngau ya kajing dawa ban yo ya ka hok segi bor jong an ban pinstom ya ki runar halo kajing sha penyap klep jong wei ni ki khot jong kakur u full moon kharsano ha ki runar ya kini kajing kendu lang la pelong ha ka wei ka yeng jong wei ka kur ka badon ha ka snong umulong West Jantia Hills District. Ya kajing lang ka bamendagasi la penyat u presiden ka kur uba soran kharsono ha kajing kren. La yo ru ye kajing kren uba EW kharsano bad uba kishon u presiden jong Jantia Hills ba olet na jongsha unit ha kajing don lang ru ki bahayeng asem jong u full moon. Na kaliang u presiden ka kur la pinsngau ni puliru ye kishiti Balapha Shau Menteri Belai Pet ya kakampo yang uba Lakman Remboy, Secretary Home Police Department uba Cyril VD Dengdo IAS, natau Director General of Police Dr. L.R. Bishnoi, Shau DC pada SP jongka West Jantia Hills District. Hakini ke siti ke kur kharsono Central Body kala kerpa cikibor jongka an, banyo ya ke hok halo kani ke jingsha penyap jong full moon. Ke kur kala penparu ya ke jings ngau persya jor hakmat jongka sorkar halo kani ke jingja. Kumjo kila kerpat ba kidai ban ai ya kejing besar nakam tak yeng kesem jong full moon ban pendap ya kejing tokit ke babnya ban pensitom ya ke runar daka an ke peting Ren hagati kesngi kala donru kejing kerpat ya ki bor sensar jong ke district ban wat ya ki brio ke badon keti hagati ke kam ban pensitom jur ya ki kat basyong ka an. Nyi penpau kejing sngongu ya ki bor pulit jong ke West Jantia Hills District ki bala le sitom ban thon ban wat ban kem ya ki brio ki bala le ya ka teka kampen triam basir kai. Nyi pentibru shapi sahab baga sengkur kharsano Central Body kala penlong ya kejing lang bajarjar menta kesngi ka khandai tarik September arjar arpuar hapalawieng jongki parakur haga senong umulong West Jantia Hills haga bangilay pensngow yagi jingkerpat hakamat ki bor jongkaan banyo yaga hok halor gani ka jingsya penyap dusmon jong uliet Mr. Full Moon Kharsano.